fucking mustard for this one. U ovoj mini igri se kaže s TNT-ovima. Znači ko zadnji ostane na ostrvu, taj je pobjednik. Evo ga, počinje za 10 sekundi. Ja ću probat pobijediti. I da ljudi, ako dođemo do 100 subscribera radit ću jedan specijal. Ne znam šta će to biti, odabrat ću pitanja i odgovori ili nešto tako. No uglavnom, evo ga. Ja sam, ne mogu pisati chat, ja sam u crvenom timu. Sad sam slučajno bacio krivo TNT. Moram bježat. Ajde. Dobro, svi idu tamo. Ajde, jako sam već bio ubio, vidim. Evo, bacit ćemo ovom tu dolje. Valjda će ga robu. Ajde, bacaj. Ne, bježi. Dobro je. Jedva sam preživio. Moramo im uništiti ostrvo. Onog dolje moram pogoditi taj gosti sad. Ajde, pucaš. Pucam ja. Ajde, baci. Bježi. To. Bravo, Bruno. Bježi. Da, inače, ako vas zanima, neki dan sam počeo isto snimati, kanal je nedavno otvoren. To sam već rekao u prošlim klipovima. Dobio sam novi PC, pa ako vas zanima nešto o kompjuteru, slobodno mi napišite kako se zove. Napravit ćemo neki klip i evo ga, umro sam. Ajde da vidimo ko će pobijediti, vjerojatno plavi, pošto njih više, ali nema veze. Odigrat ćemo 3-4 partije ove igre, zato što mi je onako nekako zabavna i baš mi je zabavna igrica, šta da kažem. Zabavna je zapravo mini igra, igrišica. Imao sam 3 kila, dobro. To je to. Idemo, uzet ćemo jumper kit opet. Pa ćemo probat pobijediti, nadam se. Inače, šta da vam kažem. Napravio sam kanal prije 3 dana i imam, kako se zove, prešao sam 20 subscribera. Naravno, hvala vam svima. Imam oko 200-300 pregleda, što je stvarno puno naspram toga koliko dugo imam kanal i eto ja se trudim, pokušat ću se trudit. I da ako je neko voljan napraviti baner ili kak se zove, ili logo neki za kanal ili nešto, slobodno neki se javi. Vidit ćemo, odabrat ćemo nešto. Napravit ćemo nešto tako da. I da, mogli bi napraviti specijal za, na primjer za 100 subscribera ili za 200, ne znam, room tour ili premium sa SQ ili nešto tako. Pošto imam tih stvari dosta. I evo sad sam u plavom timu, samo da vidim, ovo je nešto malo ostrvo, ali nema veze, ja ću probat pobijediti. Bacimo odmah tamo u gužu, TNT, ubježi sad. Sad će biti gužu. Moram puno bježat. Ubio sam već bio nekog, vidim. Hajde, moramo pobijediti ovu plavu. Ajmo. Bullshit, crvene. Ajde. Kuću ja na TNT. Pa kak je mene ubio? Aha, napravio sam first blood, ali nema veze, sjedno sam ne, crveni su pobjeli. GG. Dobro je. Odigrat ćemo još jednu ćemo odigrat partiju i to bi bilo to. Probat ću pobijediti, nadam se, evo ove dvije nismo uspjeli pobijediti moj tim, ali valjda ćemo pobijediti jednu sada. Uzeo sam jumper kit, jer mislim da je najbolji kit, kako se zove. Evo ga, počinje za 12 sekundi. Da, velika mi je gledanost na kanalu, neću reći ono sad velika, nego u smislu velika na to prije koliko sam počeo i na koliko imam subscribera, mislim stvarno hvala svima. Eto, ja ću se truditi da budem što bolji, da klipovi budu što bolji, da ću se od sebe. Inače početnik sam, ali nema veze, napravit ćemo nešto. Moram se potruditi jako za vas. Hvala svima još jednom. Idemo. Ja sam u plavom timu, moramo pobijediti sad. Sad moramo pobijediti, ne smijemo više izgubiti nijednu. Bježi moj!
Koliko treba dugo da pukne. A, valjda je to od neko od mojih bacio, pa onda kao bak. Ajde, nisam još nijednog ubio. Bacit ćemo mu tu, možda je tu neko. Evo ga tamo. Bacit ću mu TNT da vidimo šta će biti. I da. Ne znam jesam kog ubio. Nisam. Mislim da nisam. Ajde, mora biti moj zadnji kill. Ona je tamo. Ajde, moj ga mora ubiti TNT. Dobro je, sedno. Evo ga ljudi, pobjedili smo sada u ovoj partiji. Idemo u vodu. Zar oni dolje, da vidimo što ima tu. Tu je bedrock. Eto, ajde sad kad sam pobjedio ovu, snimit ćemo još jednu, nema veze. Odigrat ćemo još jednu. Šta sad? Tu viška glava ne boli. To je samo za vas ljudi. To sam malo prije iz škole. I evo, gledam se ono šta ću ja rekao, idem snimate, snima mi se. Nekako baš mi je predobro kad to radim i tako. Ajmo. Crveni tim, ovo je neka nova mapa. Nisam vama još igrao. Nema veze, bacamo TNT odmah u sredinu. Lomi ga. Ajmo sad ih moram ubiti odmah. Ja da sam već jednog ubio. Ajmo. Moram se shiftat da me ne vidi. Bacit ćemo tu, možda neko ima. Ajmo, bacaj. Nekog sam ubio. Neko mi je bacio TNT. Ajde samo. Igraj. Ajmo. Moramo ovu pobijediti isto. Ajmo, bacaj. Ajde, healaj se brzo. Imam jumper kit, ali svejedno se moram healat. Ajde samo. Puni se, eno me lik tamo. Voda, koliko ja vidim. Moramo ubiti još. Tako je. I pobjeđuju crveni, idemo bučnit malo. Buč. Jeee. I eto ga ljudi. To bi bilo to od ovoga današnjeg klipa. Igrali smo malo mini igre na Mineplexu i eto. Lajkujte ako vam se svidio ovaj video, subajte se, šerajte, komentirajte klipove, pratite me. I to bi bilo to od ove epizode, vidimo se u sljedećoj. Pozdrav svima.